تماشاوان هجا دم باش بخلک نویا برنامه کردویزیون امیج واشنگتونه بورره کردویزیون و هفته ده راپورت اینج کردستان و امریکا و هر وها هپیونه کی تایبت هیکو امیج وره پیشکش بکن دم باش امی جنوچین داوی ین هریما کردستان دست پی بکن و کارودانا ریفراندومی لسر روشا سیاسی پارلمان عراق روجا سیشم گوت گو ریفراندوم نروایه و لدیجی دستور عراقیه لی کاربدستکی بالا جه حکومتا کردستان گوت اف بریارا پارلمانی تو کارودانی لسر ریفراندومی ناکه اف راپورت زانیاریان زیده تر جواره روندکه دگل نزیکبونا جوانا ریفراندوما سرخبونا هرما کردستان عراقی چالاکیان پشگیری خورتر دبن و تنگجا سیاسی به هستر دبد. هفدم دگل سردانا سروک هرما کردستان عراق مسعود بارزانی بو باجر کرکوک یا دولمن به پترول پارلمان عراق بریارا پیکینانا ریفراندوم رد کرد و دستور دا سروک وزیر عراق هر کارکی پیدوی بکد بو پاراستنا یک پارچه یا خاک عراقی. أنا أدعو القيادة الكردية إلى المجيء إلى بغداد. از دخوازج سروکاتیا کردان دکم بین بغداد و دیتن و دست پیکرنا دانوستاندنان. چو بجارنین جبلی دانوستاندنان. ام دگل دیالوگی نو دی بردوام بین. لی رفراندوم دی اولهی عراق و توای دوره به ختمه ترسیه دا. سروک هرما کردستان عراق مسعود بارزانی لکمبونه که دادگل خلک کرکوک گوت هیوین مبون مع عراق کا فدرال دموکرات و یک گرتی آوا کربا لیمن نکاری. وج بروی چند دوی رئیس لبریارا تبایا خلکی بیتا گرتن و جوانا خلکی کرکوکه. لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يمنع أهل كركوك. ام رنادن هر کس رگیری لخلکی کرکوکی بکد. چارنویس آوان دیار بکن. ام در رزه لبریارا خلکی کرکوکی گیرین. او دبی خلکی دیجی رزه لبریارا خلکی کرکوکی بگیرن. گشت پرسی دیار کرنا ارادا گله. کار به دست هرما کردستان دبیجن بریارا پارلمان عراق باندور لسر پیکینانا ریفراندوم ل 25 مه ناکد. توایا اندام کرد پارلمان عراق دا ناراضی بونا خو لسر رد کرنا ریفراندوم دیار کرن و به توایی جکمبونا پارلمانی درکفتن. نبتن عراق دجی ریفراندوما کردایه. ترکیه و ایران و سوریه جدابونا کردن عراق دترسن و هر واسا امریکا یا خودان باندورا هر مزن بسر دوره هلبیستکا زلال دیار نکریه. Look, Washington is not firmly opposed to Kurdish independence in the long term. واشنگتن ددمکی درێژ دا بە فەرمی نەدژی سەرخۆبوونا کوردایە. ئەس باوەڕ دکەم واشنگتن دەبێژێت دەڤەرن ناکۆکی لەسەر هێشتا ئالۆزن و یان گرنگ واشنگتن دەخوازێت کورد ماڵاخۆ ڕێک بخەن. هرچند توایا کردان دگر ریفراندوم سرخبونا کردستان عراقینه لی اون ایرو دبیجن نخیر بو ریفراندوم باور دکن کارکی زور بو قائل کرنا جواتا نفنتوی به مافی کردان نهاتیه کرن. یا هر گرنگ دانستاندن دگل جواتان نتویی ولاتن هرمه و بتایبت بغداد درباره رفراندوم و انجام وی بتکرن. لدمابوری کار به دستن امریکا و ین چندین ولاتن دی سردان هرما کردستان کرن به مرما قائل کرنا کردان به پاشخستنا ریفراندومه. هر واسطه سروک کمکار عربی سردان بغداد و حوله کر لی یا خویادکت سرکردایتی کردان ندودل هم بر پیکینانا ریفراندومه. پیما سرکردایتی کرد که دیت سر مسئله ریفراندوم اوه که لجر حالا پستویی گرینجی زماوری کردستان پیوای روشی و هاتو که دبل عراق زیابێتەوە چەندین ساڵ و نزیکەی 100 ساڵی پێکۆژیان بە هەموو شێوازێک هەر هەرسی هێناو لە عێراقدا لە کاتێکدا عێراق بەرەو هەرس دەڕوا کورد ناوێتن بەشێک بێ لەو هەرسە پێوایە لە ڕووی دەستوریەوە لە ڕووی قانونیەوە که امرو چند کسیشمان هی لیره باز لو بابت دستوری و یا سایانه دکن هریم کردستان ما فی خویتی که بریال لچاره نسی خوی بده. کرد لروشالات ناوین هرج پشتی شر یکی جهان برخودان بو ولاته کی سر بخود کن لی هر تم پیلان و برجواندین ولاتان ریگر بون لی باوری هی کردن ایرو ند همان دستوداری بری 100 سالان دا در باز دبن. خالد فتاح دنگ امریکا.
Operasyona cenga mezin ya rızgarkirina raka çavalıca. Hezin Suriye Demokratik HSD de roja notu nehande geçtiye kijan konağı. Gel operasyon hin ve çıkas berdevam bike. Operasyona raka çi bandor lısır peyvendiya nabere HSD o koalisyon ekriye. De ve hepimine taybet de fermandara ve operasyonu kılara raka berseba pırsen Kurdizyon edildi. Evdemeke binave cenga mezin hamleya rızgarkirina bajarê rakayê hatı bu dest vekirin. Anha etkarim bêjin di nû û neh rojin ku hamleya rızgarkirina bajarê rakayê hatiye dest vekirin. Belê gora ku me hedef dikir niha mirov karê bibêje tabii destekî em bi rêzdarî bu minnet şehîdên ku di Rakayê da overa rızgarkirina bajarê Rakayê da em bigirtînin bi berpadanî û bedelên mezin ku em gîştin vê rojê. Niha mirov karê bêje rohmî hemû astengiyên ku dihatin çêkirin. Ji ber ku tê zanîn yanî bajarê Rakayê bi salan e wekî em bêjin mîjiyê çeteyên Daişê bû. Ev qas amadekarî xwe tê da kiribû. Lê belê mirov na rihet karê bêje ji sedî hefteyê bajar ketiye destê şervanên Qesedê. Niha milê Hedîqa Harûn Reşîd dibêjin û meşveya netewî ya bajarê Rakayê da şer û pevçûn niha li wê herêmê berdewam dikin. Bêguman gelek rîskên wê astengiyên wê hene lê romî hemû va astengiyan niha şer û pevçûn berdewam dikinin. Başa astengiyên çi rengî hene û hûn pîvanên tedbirên çi rengî werdigir yan jî heta niha ve tedbirên çi rengî standine ku ev astengî tune bikin. Belê yani berê jî gelek caran hatiye gotin. Herî astengî ku şwa çetan ku didin avakirin xendekên tünelên ku bin erd dabûn avakirin. Dîsa em bêjin mayînên ku her ciyekî kirina mayîn hene. Taybet şerê bajaran da em bêjin şerê şarian e, şerê bînayetan e, şerê malan e yani tu qatê jûr daye ew yê jêr daye bi vî awayî o yani mayîn û xendek hinekî herî zêde mirov karê bêje astengiyekî kul pêşiya şervanên Qesedê didan avakirin hebûn. Yê dîtir hêzên xwe dawî diceribînin yani ji destpêka hemlê heta roja îroj xwe bi maşînên bombebar kirî dîsa em bêjin dîsa êxa ku jî intîharî dihatin ser şervanan ev rêw rêbazê wan yontemên wan hîn berdewam dike. Lê belê dişer da ev heye yani dijminê xwe şopandin taktîkên nû teknîkên nû pêşxistin bi vî awayî her roj ku diçe mirov karê bêje rêw rêbazên nû jî derdikevin ortê yani almandina reqîbê xwe tê çêkirin. Kîjan saetê hereket dike nokta dafê wî di kur daye û bi vî awayî jî pîlanekî tê çêkirin ku em bêjin şer dewam dike. Wek jinek wek jinekî Kurd wateya rizgakirina Raqqa iştira çi ye? Raqqa ev bajarek ku bi reftarên xirab li hember jinan hemî jinan lê taybetî jî jinên ezdî yani di hundirê da wateya bajar rizgakirina Raqqa çi ye? Ya girîng ji bo me ew bû ku yani aslında çawa ku çeteyên Daişê digot bi destê jinan em werin kuştin em naçin cinnetê. Me jî xas ku bi destê jinan em çeteyên Daişê ji ortê rakin û em bikarin tola jin em xwe bi destê xwe rabikin. Ev tabii noktayên girîng bûn yani heta niha bandorekî li ser jina Ereb jî kir yani taybet jina di Rakayê da bi salan ji ber ku di zilma Daeş da bû her bi rengê reş hatibû pêçandin yani ji bo wan wekî şokekê bû demekî dunyakî dîtir jî heye an jinên ku dikarin parastina xwe parastina jin jî bikin hene ev ji bo me tabii ji bo wan jinan hîndaktir tevlî refên YPJ bûyîn YPJ hemêzkirin zanistiyekî bi vî awayî di wan da dane avakirin aslında mirov dikare bêje ji wê tarîtiya ku Daeş li ser wan dabû evkirin yani veçkandinek bû an wekî nû çavê xwe li dinê vekirinek bû
يعني بفي هاي مروفت كاري بنرخيني إديسا هركو يا باجي روجاواي كردستاني دا جيبوي في آواي وتايبتنا حملة من بجي دا جي أم بگرن ديسا حملة رزقار كرنا راكايتا تأثيره كفاية جالكي مازن درايا جشتي دا نافنتاوي دا باكرن يعني ما بس تاني ناوكو وكي جنن وام تشكرات كن يعني چونكي قال لك ارتش تشك دستوان ده هي ام ببيجن چتين داعش جي تشك دستوان ده هي لبلي ارمانجا تشك بكار اني نيچي يعني خطه تي باراستنا رواتيه باراستنا فكرنچيه تولا خفا هلتان وكو منها اني سر زمان تبي هدفها يا بيجي ابو يا ديتر يعني تايبت جواكا ينو دانا اواكرن يعني تمام هر چندی ام درفین چپرین پیشتا جی خواب بگیرن لهمبر چتین داشت تکوشین دکن روحاجی پاریزگاه دیر زوری بوی آرمانجا سرکی جهیزین ارتشا عربی یا رژیم سوریا و هیزین سوریا دموکرات را بو رزگار کرناوی جی دست داعشی به پیشفچونین برچاف و بکیرهاتی لهینا جی او شر بداوی نهاتیه و بیویکی دیر زوری کنترول بکه. لی پاریزگاه دیر زوری یا زنگین به زویین خواه یه نفتی و غازا خاف ارتشا رژیم سوریه پیشفچونین بکیرهاتی به دست خستیه ده اپراسیونین لشکری ده بو رزگار کرنا باجیر و توایا دوری جی دست داعشی. نها هزار رژیمی گلک دورج دست داعشی رزگار کریه یا گرینگ ریاضو دناورا دیر زور و شاما پایتخت دبو. هجای گوتنه گو اف پیشفچون به پشتوانیا هزار روسیا دبه یا گو جسر شر سوریه پشتوانیا لشکری در رژیم سوریه. نحن على خط تماس مباشر ام لسر هلا کوچکدارین داعش راستو خود دور پیش دکه دوریا دناوبرا مو داعش دا بتنه نزیک 19 مترای جروش حالات و جالیه باکور چم فرات مجک جدا دکه جالیه کیدن و جی هیزن سوریا دموکرات به پشتوانیا امریکا دست به هلمت خواه لشکری کرنه بناوی باهوزا جزیره گوش آلیه باکور و رجلاتی دیر زوری ایریشی داعشی دکن و پیشوچونا به دست دخن ده شر خوده لدجی وان و گلک دورج دست داعشی رزگار کرنه. باسم القيادة العامة بناو سروکاتیا گشتی یا هیزن سوریا دموکرات ام مزگینی ددینه گل خواه هیجا و همی ملتین آشتی خواست به دست پیکرنا هلمتا باهوزا جزیره جبو رزگار کرنا دورین مایی جدست داعشه. دیر زور گوش سال 2014 و کتبو جیری دست داعشی نها به بریاردانا رزگار کرنا و به تمامی جی دست داعشی تیج برجهوی استراتیجیک لسرسینور عراقی هر وهاجی زنگینی و به نفت و غازا خاف گو به رزگار کرنا و آلیکاریا دارایی لسر داعشی به قد کرن. هر وهاجی لگور نتوین یک بوی لنیزی 93,000 کس جخوجه دیر زوری دروشک زورده دجیان و ایدی دخوازن دست داعشی رزگار ببن. حقيقة رحنا انطلقنا من زواج بری زیدتر جی 4 مهان لروجهلات باجار حلب مدز به ایرشی کربو. دجرگ صحرای دا مشرن دجوار کرن حتی ام گهانه دیر زور. جبرکو مسوز دابو براین خوین لدیر زوره کو ام لهوا روان بهین و دورپیچا لسروان بشکینین. رزگار کرنا دیر زوری نزیک بویه لگوری آگاهیان. لیبله هینا جی برجواندی هر دو آلین سرکی ده شر لدجی داعشی بداوی نهاتیه. هیزا ارتش عربی یا رژیم سوریا به پشتوانیا روسیا و هیزن سوریا دموکرات به سرپرشتیا هیزن کردی و پشتوانیا هیزا امریکی و لیوکو دیار دبه ناکوکی و نرازیبونا آلیان پاشگوه بویه به تنه نها آرمانج اوه تکچونا داعش دهندر سوریا ده و رزگار کرنا دوران جه دسته وی. پشتی که هزین سوریا دموکراتیک هسته ده دست بکرن اپراسیون درزر راگهاند شروانن و به 10 کیلومتر پیشته چونه. گله اپراسیون لعفرین چابات دیدن. و نشتبان او روشنبیرین باجر لسر اپراسیون رزگار کرنا درزوره چه دفکرن؟ دو راپورت مدایا. پشتی کو مجلس لشکری درزوره که دبن سیوانا هزین سوریا دموکراتیک هسته ده اپراسیون باگرا جزیرش بو رزگار کرنا گندوارن رجحالاتی چمی فراته لپارزگاه درزوره راگهاند ولاتین عفرینه او اپراسیون وکه گاوکه گرینگ دیتن. هن ولاتی جه کمیرایا دنگ امریکا را آخفین و پشتگیریا خوش بو هسده دوی اپراسیونه دا آن زمان. امی ویدارن برزگار کرنا رقایه و برزگار کرنا دیر زوره آلوزی سوریه بر براشکی سیاسی هره. البته پیشکتن عسکری و بخاره گلک تشت سیاسی پیشروج دابینه اگر دیر زوره به دسته که وری رزگار کرن او دبی خودی و دفره
افیاجی تابی گلکی گرینگه یعنی جبو ما جبو قصده جبرگو قصده نتن جبو کردایه یعنی افیاجی جی گرک منو بزانه به لسر بانگا ملت نقول ورجیان دکن نسبوك مازنج ارمنو هيا نسبوك مازنج عربو هيا بسركفتن قصدين لرقايو هر وها لديرا زوريجي وادي افهز دها بيتر خورتر بباكو وكو ام دزانن ادي دهز لسوريا دمينن رژيما او قصديه دمين گوتوبيجن جنيفن دما پیش دا يعني ادي اف دهز و بهفرا بلكي بهفرا رونن و لسر روشا سوريا نرخاندنك بچيكرن اف جي يعني ددا ديار كرن كو قصده هزكي رزگار کرنه نه هزكي كو تنه كنترول خو داويجا سر باجارن كو لسوريا هنا باسم شيخ عشيرة البوبنة بناو خو علا بوبنا لعفرینه ام سپاسین هزین سوریا دموکراتی دکن کو اپراسیون رزگارکنا دیر زور دست پیکرنه ام وکه پیکاته عرب لکانتون عفرین دخوازن هر دورا سوریه جی قریجیا ترور پاقش ببه و جی داعش رزگار ببه پیکاته عرب لعفرین دبیجه ام تف دایکن و تو فرق و جداهی دنابرا کرد و عربان دانینه امی به هورا سوریای آزاد بکن باجار در زور جی هاتی پرچا کرن به آب فرات جبو رجلات و رج آوا وقت امزان توازنات اقلیمی جبیه و تقسیم چه بیه شرق الفرات و غرب الفرات داجی شرق قصده و تحالفه و غرب جي وقت امزان رژیمه و روسيا ففي عمليه قصده ما در زور رژیم تيكا و قسم شرق الفرات هنا جي وقت تحالف اعلان كريه انه امنيلا رژیم اوفي قطكا هذا قصده دكورن ببيجن دسك بر اورمان جنوي هنا نتاني ام بيجن اعلان كرنا فدراليه نتاني جبو قاده عسكري ام بيجن استراتيجيك عسكري بجرندس نا هر وها جبو ايرو وقت جواك روشا جن تندري ودا تشاوايا تشب سريجنه دو هات ايرو فناغره ودوباره نابه هزین سوریا دموکراتیک به پشتوانی کوالسیونا ناو نتوی دست به پنگاوه کنو لرجهلاتی سوریه لدیر زوری کرنا جاوین ولاتین افرینه لوی پنگاوه و او به هیوینه سرکفتنا حسده ترورج ناو ببه و ریل بر سوریه که دموکرات و نناواندی وکه نوروز رشو دنگ امریکا افرین افسی و 7 سال لسر کتدای لشکری ترکیه در باسویه لیبلی کومن مافین مروان رخنان دکن و دبیجن گو هینا یاسه و فرمانین و بردوام دبن دجیانا ترکیه ده آگاهین زیده تر دوی راپورتی ده لسر دربه لشکری 12 ایلونا 1908 37 سال درباس بو و ترکیه ایروژی دروش آورده ده. ده سال وگر دربه 12 ایلونا 1908 ده کمله مافی مروان و کمله 78 لستانبول داخوانی دان. کمله مافی مروان به پانکارتا 12 ایلونا حیاروش آورده دربه دومن لبر رادیو ترت کجارا یکمین دربه 12 ایلونا جوی رادیو هاتبو اعلان کرن داخوانی دان. اندما ایهاده لمان یورسور داخوانی دا دیار کرد که مکزاگونا دربه 12 ایلونا 1982 هی بردوامه و سازی دربه هیجی لسر کارن. سروکا ایهاده گلسرن یولری شتنگ امریکای را اخوی و گوت سازی و مکزاگونا دربه 12 ایلونه جولی را نکرن. هم دبینن که دهلدان دربه 15 تیرمه ده بیلان کرن روش آورده وان سازیان ماینده کرن. 12 Eylül'de Penpekrina mafê mirovaniyên darbeya 12 Eylûna 1908 îro jî di rewşa awarte de derdikeve hemberî me wek îşkencekirin, bê hiqûqî binçavkirin, ji ciyê xwe kirin û ji karê xwe kirin derdikevin pêşiya me. Darbeya 12 Eylûnê pêvajiyeka îşkence bê hiqûqî û bê qanûnî bû lê rewşa awarteya îro jî vêyekê kiriye wek rejîmeka mayînde. کمله 78 به پانکارتا جداربه 12 ایلون حیا 15 تیرمه اوروش آورته بلا همو دربکار بین دارزاندن لتاکسیمه به بشتربونا پارتی و سازین سیویل
داخویانیدان ji komele heftê heştiyan Yunus Bircan ji dengê Amerîkayê re got ji ber ku makezagona darbeya dozdê îlonê nehatiye rakirin îro ji dewsa skiyên netîmê rewşa awarte didome. ji ber ku qanûna bingehîniya duwazdeh îlonê nehat guhertin ji şûna wê destûrekî nû ya azadîxwaz nehate amadekirin. Em îro dîsa di wê rewşê de dijîn. Wê demê jî rewşa awarte hebû û niha jî heman rewşa awarte heye. Ji aliyekî qanûna bingehîniya duwazdeh îlonê ji aliyê dî jî rewşa awarte. Yanî em her li rejîma duwazdeh îlonê de dijîn. Li gor hevrûkirina rapora Komeleya Mafê Mirovan ya dozdeh îlonê û hewdana darbeya leşkeriya Pazê Tîrmehê, di darbeya dozdeh îlonê de biryara dadvekirina 517 kesan hatibû dayîn û ji wan 5 kes hatibûn darvekirin. 300 kes bi gumanî jiyana xweşdest dabûn, 107 kes jî bi îşkenceyê hatibûn kuştin. 11 kes di bin çavan de hatibûn wendakirin, 650,000 kes hatibûn binçavkirin, 14,000 kes ji welatî hatibûn avêtin, 30,000 kes wek penaber çibûn welatên din, 30,000 kes ji karên xwe hatibûn avêtin, 23,667 sazî hatibûn girtin, 31 rojnameger hatibûn girtin, 307 rojnameger rastî êrişî hatibûn û 3 rojnameger jî hatibûn kuştin. Piştî hewldana darbeya Pazê Tîrmehê bi îlankirina rewşa awarte jî di derbarê 169,013 kesan de lêpirsîn hate destpêkirin, 50,510 kes hatin girtin, 48,439 kes bi şerta kontrolê serbest hatin berdan, 175 rojnameger, 13 parlamenter, 85 serokên şaredaran hatin girtin, devletê qayyum tayînê 82 şaredariyan kirin, 112,863 kes ji karên xwe yê gişkî hatin avêtin, 10,433 sazî û dezgeh, 19 sendîka, 147 televîzyon û radyo û rojname û 129 komele hatin girtin. Rewşa awarte li Tirkiyeyê berdewam dike û ji bo ku mirov doza mafê xwe bikin jî hemû rêya dadgehê girtîne. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Hikûmeta Herêma Kurdistanê qayîl bû ku 1 milyar dolar bide kompanya Denegas û şîrika wê Pearl Consortium ku davî li doza dir û dirêjiya bi bohayê 2.24 milyar dolarên dî jî wê bîne. Spor dibêjin ku ev biryar di berjivendiya her du aliyan de ye. Hinek şarezayên warê neftê bawer dikin ku li hev hatina hikûmeta herêmê digel dana gaz fişara herêmê bû ji bo qazanca dem dirêj. Lê her çavabî ji encama kêm şarezayiya darêjerên siyaseta nefta herêmê hikûmet ket berbarê qerzê lezgîn yê dana gaz. Herêmî Kurdistan her li sereta siyasetekî جۆرێک لە ڕیسکردن جۆرێک لە ئەدڤنچر لە مجازەفە بەوەی تۆ دێیت لە هەرێمێکە کە لە ڕووی یاساییەوە کێشە هەیە بەتایبەتی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیە و لە ڕووی مافی خاوەندارەتیەوە هێشتا مەسەلەی دەستوری یەکلایی نەکراوەتەوە چکە لە هەمان کاتە تۆ دووری لەسەر بەندەرەکانی سەر دەریاوە هەموو ئەمانە وای کرد کە هەرێمی کوردستان لە پێگەیەکدا بێت کە بە ئاسانی نەتوانێت کێبڕکێ بکە. یەکەم تێگەهێشتنا کارسازیê دیwarê neftê da Herêma Kurdistanê digeldana gaz li sala 2007 kiribû. Lê ji ber kêşeyên darayî yên herêmê hikûmetê şiyana dana qerzê kampanyan nemaw û dana gaz yek bû ji wan kampanyên berhemînana xwe li herêmê ragirtî. Ew bû sala 2013 her du aliyan pirsa xwe gihan de dadgehekê li Brîtanya. بەرهەمهێنانەوەی گازی سروشتی ئەو ڕۆکە لە بیرنەکەی دانەگاز لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 165 کیلۆمەتر درێژایی پاپلانی ڕاکێشاوە زیاتر لە 175 بۆ 80 پێداویستەکانی وێزگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە گازی سروشتیە و دانەگازە بەس تۆ دەبێت کوردستان بیگات 100 بۆی خەرجەکانی لە کارەبا کەم کاتەوە بە دوای ئەوەش بەرنامە هەیە کە بۆ پێش 2020 هەرێمی کوردستان بتوانێتن گازی سروشتی هەندێک دەرێ بکات. هەندێک جێ دەردەبێژن هەرێم دێوی قەدەرێ پاراژی فروتنا پێشوەختا نەفتێ بوو کەمپانیا ڕۆزنەفت بدەدانا گاز. لێزوی کێشەیەن هەرێمێ چارەسەر نابن لە دەمێک و ڕاستی ئالوزیên سیاسی و ئابووری دەبە دە هەفدەمێک و دێ ڕێفراندۆمێ ji بۆ سەرخوابوونێ ئەنجام بدە. کێشەی گەورەی سیاسەتی نەوتی و گازی هەرێمی کوردستان سەرباری ئەوەی کە ناڕۆشنە سەرباری ئەوەی کە گرێبەستەکان بۆ ماوەیەکی زۆر کەس نەیبینی بوون سەرباری ئەوەی کە هەمووی
لە دەستی یەک شخصدای لە ڕووی زانیاری و لە ڕووی ئەنجامدانەوە و لە ناوەندێکی زۆر بچووکە لە ڕووی داهاتمانەوە. کێشەی سەرەکی بەڕای من ئەوەیە کە ئەو داهاتەی لە ئەم سامانە سروشتیە کە سامانی خەڵکی کوردستانە دەست دەکەوێت نادیارە و نازانرێت چۆن مامەڵەی پێکرێت. داخوایانیەکێدا دانا گاز دەبێژە حکوومەتە هەرێمێ لە سیهی مەها 8 ملیارێک دولار دانا پێرل پێترۆلیۆم. د تەڤلەهەڤیە بویێراندا ڕاستی gelek caran nixam tê dimîne. Mijarên ku ji bo xelkê xemên rojane û balawan dikişînin em li gel mîvanên xwe bi awakî serbixwe û bêalî guftûgo dikin. Şopandina rastiyê bi riya parvekirina bîr û boçînên cûr ew bingeheke sereke ye bi rastiyê ji bo avakirina pêwendiyekê û her wiha baweriyê li gel temaşevanan. کنگرسا امریکی 15 میلیارد دلار ترخاند ji bo alîkariya tengavî ya bahoza Irma bê helwesteke ne partîzanî. Lê pirs ew e got ev helwest gelo wê berdewam bibe yan na. Demê bahoza Irma Florida Palda parêzgarê wê daxwazek hebû. Ez daxwaza duayên hemyan bo me dikim. Me her tişt kir heta xwe emade bikin. Berê wî demî jî ji kuşka spî hindek sûz hatin dayîn. Em her tiştekî dikeyn bo amadebûna vê belayê wextê ew dem hat em ê xwe ji nû ve ava bikin. Serok Trump ev axiftin kirin piştî Kongresa 15 milyar dolar ji bo bahoza Harvey ku wîlayeta Texas wêran kirî û niha bahoza Irma jî dayîn. Her çi bibe em ê pişta gelê Florida û Carolina bigirîn û her kesekê tuj bûyî. Her wek piştî bahoza Harvey em digel gelê Texas û Louisiana bûyîn. Pêdiviya dem û dest rê li ber Kongresê vekir ku bi ajenda siyasî biryarê bide. Mr. President, if there's any good that comes from tragedy, it's that for a brief but beautiful moment. اگر تشتێکی باش ji bê malwêranî hatibît, ew e ku bi demekî Kurd mekarî hevdû wek mirovan bibînin, ne wek demokrata an komariyan, an hejar û dewlemendan, an spî û reşan. Wek endamên vê civakê mexdûrên heman rewşê ne. Hindek kes nerazîne ku diravên bu alîkariyê ne de encama kêmkirina xercên hikûmetê ne, lê bi zêdekirina sinûra deyên wergirtinê federalî pêk hatiye. Em wek welat 20 trilyon dolaran deyndar in. Em her dexeke 1 milyon dolar deyn werdigirîn. Kes nevere bêje em bo wî pereyê nadeyn. Hindekên din dijberî li zêdekirina asta heyiya xercên federalî dikin. Eger em bi berdewam diravê leşkerê Amerîka bi vê biryarê berdewam bideyn, fayda niye behsê stratîjiya xwe bo Efganistanê, Kuriya Bakur û Daişê bikin yan bo her gefek dî bikin ew ê em niha tûj bûin. Şerên qanûniyên pêşme dê nîşan bidin ku helwesta heftiya boriya bi ajenda siyasî berdewam bike an ne. Komarî dixwazin reforman bi bacê bikin. Demokrat jî daxwaza parastina penaberên neqanûnî yên wek zarok hatin Amerîka dikin. 8,000 kes bi hesret li benda Kongrêsê ne. Çi sedeme ji bo çaverêkirinê nînin. Rê bidin em dosya wan koçberan zelal bikin. Ya ku ez bawerim dê gelek têbînî li ser hebin. û bêjîne zehmetkeşên koçber ku ew jî ji vî welatî ne. Ew welatê ji bo wan bûye beşekê bêhîviyatiyê. Ne diyara çend dirav û bahûzê bêkar anîn, lê qanûndaner hevbîrin ku hêj gelek dirav pêdivîne. Ev pakêta 15 milyar dolaran bo demekî kem e. Belku heta nîveka meha de têra me bikin. Heftiya borî Serok Trump digel demokratan hevbîr bû ku alîkariya bahûzê bi budceya sê mehên pêş vegirê de. Kongres li bere di dawiya salê de carek din xerçên federalî û sinûra deyn wergirtinê gotûbêj bikin. Lokman rojan dijwar bû hêvî dikin ku me ev bahoz li pê xwe hiştibe. Belê. Rastî Amerîka jî diyar da got gelekî bizanebûn karî bû danûstandinê bahozek kusa xurt yanî metirsînek mezin bû lê hêvîdar nokte got bi silametî derbas bû. Temaşevan dalal ev bû Kurdiyozyona ve hefteyê ku me ji we pêşkeş kir. Em bêhêvîne ku bername bi dilê we bû. Nêrîn rêxîn û pêşniyana xwe bi me re bişîn. Heta carekê din bimînin di xweşiyê de. Dem baş min xweşiyê de.